Zdravo, moje ime je Sara i u ovom tutorialu pokazat ću vam kako se na Moodle kurs dodaje aktivnost kviz i šta nam od opcija sve nudi. Kao i bilo koja aktivnost, dodaje se na novi ili već postojeći topik. Kviz je online oblik testa koji pruža široku paletu mogućnosti, počevši od samog oblika pitanja, preko automatizacije ocenjivanja i povratnih informacija koje profesor šalje đacima, pa sve do zadavanja određenih restrikcija poput vremenskog ograničenja za polaganje. Mišljenja sam da je dobra zamena ili bar alternativa tradicionalnom polaganju u školi, uz naravno dovoljno mesta da se još unapredi. Osnovne opcije su dodavanje imena i opisa koje može i ne mora biti prikazan na početnoj strani. Naredne opcije tiču se vremenskih ograničenja. Možemo podesiti da kviz bude vidljiv od do određenog termina i samo u okviru tog perioda đaci mogu raditi test. Ono što je posebno zanimljivo jeste opcija time limit, kojom se može ograničiti vreme za izradu testa, te se stiče utisak tradicionalnog polaganja u školskoj klupi. Sad počinje da otkucava onog trenutka kada đak pokrene test i traje sve dok ne istekne vreme. Kada vreme istekne, moguće je da se svi do tada dati odgovore automatski prihvate ili da se omogući slanje do tada datih odgovora u toku napred određenog perioda, pri čemu se novi odgovori ne mogu poslati, niti se stari izmeniti, ili da se nijedan odgovor ne računa, odnosno da se test mora završiti u roku. Sljedeća opcija grade odnosi se na ocenjivanje. Grade to pass je najniža ocena potrebna za prolaz. U školi je to 2. Attempts allowed i grading method su redom broj dozvoljenih polaganja testa i ocena koja će se pritom uzeti kao konačna. Najviša, prosečna, ona koju je učenik dobio prilikom prvog ili posljednjeg polaganja. Layout ima samo jednu opciju i to koliko pitanja će biti prikazano na jednoj strani. Od 1 do 50 ili sva pitanja mogu biti na istoj strani. Question behavior. Ukoliko planiramo da omogućimo đacima da više od jedan put polažu test, možda ne bi bilo loše da spremimo više pitanja, ubacimo ih u takozvanu banku pitanja i onda da se prilikom svakog polaganja pseudonasumici izvlače pitanja. Za to služi opcija Shuffle Within Questions, Yes. Što se tiče same interakcije učenika sa pitanjima, postoji više mogućnosti u okviru How Questions Behave opcije. Pomenut ćemo dve najučestalije, verovatno one koje se zapravo najkorisnije. Deferred feedback će tek nakon što učenik potvrdi da je završio test dati povratnu informaciju o tačnosti odgovora i ocenu koju je učenik dobio. Ovo liči na standardno pismeno polaganje u školi, dok sa druge strane simulaciju usmenog odgovaranja možemo dobiti preko opcije Interactive with Multiple Tries, koja učeniku odmah nakon datog odgovora kaže da li je tačno odgovorio i ukoliko nije, on onda ima mogućnost da odgovori ponovo, ali za nižu ocenu. Preko Review opcija kontrolišemo šta učenik može da vidi tokom polaganja, nakon završetka polaganja, kasnije, ali dok je kviz još uvek otvoren, i kasnije nakon što test bude zvanično zatvoren za polaganje. Šta tačno može vidjeti? Svoj odgovor, da li je odgovor tačan, poene konkretno za to pitanje i ukupan broj poena, povratnu informaciju u zavisnosti od toga koji je odgovor dao, povratnu informaciju za sve učenike koji god odgovor da su dali. To može biti pojašnjenje ili link ka dodatnim materijalima, tačan odgovor i povratnu informaciju na osnovu ukupnog osvojenog broja poena. Sljedeća korisna opcija jeste Extra Restrictions on Attempts, u okviru koje možemo podesiti šifru za polaganje testa ili recimo omogućiti sljedeći pokušaj polaganja tek nakon određenog vremena. Overall feedback je već pomenuta povratna informacija koju učenik dobija na osnovu osvojenog ukupnog broja poena. Grade boundary
je granica iznad koje će određena poruka biti ispisana. Kada završimo sa podešavanjima, dobit ćemo ovakav prikaz sa kog vidimo neke bitne informacije u vezi sa testom. Za sada nemamo pitanja, pa ćemo ih dodati. Na Add. Add a new question je opcija dodavanja novog pitanja. Add from question bank je opcija za uzimanje pitanja koje postoji u našoj banci pitanja. Ili Add a random question za ubacivanje nasumice odabranog pitanja iz neke kategorije ili sa određenim tagom. Što se tiče samih pitanja, ona mogu biti u nekom od navedenih formata. Pri čemu svaki format pitanja sa sobom nosi posebne opcije. Ovo ostavljam vama za vežbu da proučite i u zavisnosti od testa koji pravite odaberete formate koji vam najviše odgovaraju. Kada napravimo test, profesor vidi ovakav neki prikaz. Klikom na ikonicu za podešavanja otvara mu se puno opcija, među kojima je da izvrši izmenu testa, vidi rezultate testa ili doda nova pitanja u banku pitanja. Evo kako učenik vidi test. Klikom na dugme Attempt Quiz Now, učenik započinje polaganje testa. Od njega se zahteva šifra i stoji upozorenje o vremenskog ograničenju polaganja. Kada odgovori na sva pitanja, preko Return to Attempt može da se vrati da ih pregleda ukoliko smo mu tu opciju ostavili ili da potvrdi da je završio test klikom na Submit and Finish. Sada može da vidi rezultate testa i eventualno ponovo odradi test. Iz ugla profesora sada se klikom na Attempts vidi da je neko polagao test, a vidljivi su i ostali detalji u vezi sa tim. Ovime smo završili lekciju. Na vama je sad da isprobate opcije, a ukoliko imate bilo kakvo pitanje, možete me kontaktirati. Pozdrav!